Jutang hello kay ang tek, jutang hello kay araji, jutang abete kay chipun e. Kachingrum hello kay alepu atepi en ponsi. Tom kebeke tom angdeng havar karbiru sunim sarong aji, bordeka langmili nirja klamalong pangcheng ponlo. Arnam Langpi KCS Havar Amai atum pen patepi ponsi, bordeka langmili nirja klamalong indeng tom kebeke tom havar karbiru sunim sarong aji. Chitini pangkoroner kepen pangcheng ponsi, tom kep arni an ni thoma parman paman ponpo. Atumia da por pai troksi rajitim apor rong ketong pangcheng ponsi, karbi jutang asong lama kangthor samson teron mepu Arnam Langpi KCS Havar Amai. Ada por pai ner kebra minute likebra pho apor karlitang atuma phan chikimo sai keja ponjon teron lunse pila pen rajan terang rongasar la pen. Jacksing Ingti Bidisar KCS Arnam Langpi Havar Amai. Son si ada por pai sir ke bapor sengmer jeng achutai kalitang khoya seng rong hanga phan chikimora ni kang. Manpeng aluhi sarpo nang kachitong dun phumsing de mepu KCS CC kam therbe lapen wangrap rap pinang an manpeng aluhi dung lapen pinang an songja tum pentame chitong dun. Sai angdeng mesen pen Klem dam pon bomsi mesen pen ZKYF asai angdeng mesen pen pachon pon posi nilituma pherangki baliputhar pen jotna singbe bierda nang pali rong tong rasipati lagi rong ke KCS unit juda mapan hai Langpi Academy Kahon Langpi Bidding that the products of the relatives, friends, ladies and gentlemen. At this moment, we are witnessing the rooftop competition, which is inaugurated by the Honorable Embassy of Cardinal Sri Mati Kadam Langpi. Now we are witnessing the Nihang Donsuri Zonal Committee. Today, the 29th of September 2025, the second day of the 33rd Zonal Karbi Festival, organized by the KCS, Nihang Donsuri Zonal Committee. In this second day morning, ini tuntar bialong ke sonia jutang, isinya jutang, non ini tum pudam lona, ini tum kereng jutang ka, ini tum non tak klem pinlang kulit pun kami. Along tin festival tamne along tin daily tum peman seta kereng jutang tak kiceng beli tum klem klem. Athema li tum kar biya jutang ke kereng jutang bang tak kiceng nang ke usugo chupit he pen boyon ka matha pen usu men ki ron jengon kok pen anla pen ke alam ka charli nono son pudam nang usu alam ka charli ahut ki than dali tum ke pinangan na usu ko bang ke chongkoi dat na puta bupuk na dei pusi puji lang ta ujun ni ma pusi puji ana panda mamam chui ma pusi puji la pen silun tek ko lam tek ko la pen hanang ke tinang ke yang chu bang tali tum ke arona jutang dupik la silanda ka bang kalong klam hini bilotek ko dam pusi ke sia sa tum pen matha sinon ke la long silet sikit jutang kereng jutang pa jutang normat ke kamu iprang yongsi bang so ke sia sa tum pan yongsi la jutang ini tak pereng dia pan ke dia pan yongsi Santrel kan nabe council kan nabe angka poisa yo sia ini apa ta kasangson pondu pulo tante la ke kereng jutang ke juta jutang tak tempet tenda tungi asino ne lila sagar nam Langpi ke lo ba ke boni tu kadu ko beta jutang jupat kar i ke karya selo seta aku alu na bangke en salia tum parong na ke du chedai apen ke ada lu lam ke ka tu panta ili tum karbi tum bangke karbi alun karbi jutang ajubat lam te ador pidu la pen la sukilun pen kupine thang le ke yo kelong ji kaline chipelak choronat kupen kamatha pen si jutang jubat ke bir bom lo arulam the ta bir bom lo kasi mupen eli soilo lam the ta ke bir du pilo la si non nang le tumu wi mi tumu bangke la haya lam the ke long tu atia pan non nelison nelita thilo ta phisi long sa be sang ho son tek tang ho
bitu ngai prung ngi nang litum nagar ngi yang kan tek lo kasi no son nili ing tang chile ko lam ngi una ku si nang litum ateot puno nang pang sip du nang ko la pen kalam the puno nang litum nang tok unda tang ko la son lo lo tang te nang litum no mat la non risunim soronga je ki un anata workshop bitu pen kenjir pen cethan tu et peklar tu dak la son te be pigi litum ke par na chitong ra ke chitong sigo la pe na dera chamda somse pamiolo la pen ladak nang technical ta pinang cepai than tu theklong dak stage long kame screen son pelo digital screen lanta dak selam pon theklo la pen nili pana la karcho allo nang pilong ta top electrified mon karen pen se dom me patu di anul hai bang ke ajano itu mtala prang ke dam itu mai jutang ke klem ke dam angbong pen lai ke chari pon long dan so ke tek pon sini ga mathap pon so palo alang klem tek mathap pon pang tui pon tek e bang itu mda alon na ko an ma ke jipi pon ji la bang da ke nang so di an ma ke jipi tek kala ke nang so ini ini kan kaki kampung terkenal Arnam Langpi Havar Amai nang kita alam cepat tinggi pada fisik sakti kesan terkenal abang so adin mah ya ulang masih kami mah along trek hang along di sini mau punya abdulong jadi dong dong lo abdulong sama sama hello ini waktu rai masih lompu sih long kalau lompu sih kami tu tapi bang hello ke bang tourism mencelok kedai itu kan lewat tapi lompo lompo ini kecengsi ang dengan nang lipotang lo si kecengsi ang dengan long ini tu sancho mamai krihini sancho mamai tu lapian ini tu ada Nihang Donsuri Havar Amai lo ini tu pinangan misen per kepacun ponji pacin ini tu pangke sisik sedang pon labang so ini yang mesti lalong cepat pon lalong sompang cepat pon nili tu Nihang Donsuri Havar Amai lo nili tu kacepati ponji asona bangke son thongke ba proxy nando naslaan saben nili tu ajaimek ateng pen kepatang ya cepansi gitu body pon labangso unit konsi labangso labangso long jonan pagi unit kon kacetong sukram pacini unit mate sancom meta pulo unit bangke krihini do krihini si dada Nihang Donsuri Havar Amai lo mangke cepati pon kacetong don do krihini si presiden istana hinten jonan pagi apa ke itu kali ratan ke kon kile kusan masang kuthak nanti seperti nanti media itu pari lo jadi tu Nihang Donsuri Havar Amai pen Havar kar bisum surong aja indung thongke baca kecengsi tarik ukor nanti lapan pilih yang mau tarik ukor sedikit lapan tarik ukor ada make change pun itu nasi itu non mat ke damta asal ada sini tu ada Havar kar bisum surong aja aliran kita pun apa ngate pen ini bang si kita je kido asal bang ke lalu itu pada isi Samsung Sing si acatai lo bang acipati pun di bang itulah Mrs. ZKYF mate Mrs. Havar ka bisum surong je lo acipati rasudi pun lagi nasi itu ini abang ke nasi ada pekmat hek pentek indeng thongkara ke thong ka bisum surong je ketalon pon lama ke tarik ko ran ke pencet pon tarik ko serke la pen tarik thongke patu e bang ke ni tu se pon
pini apa ke kita ada apa so nama itu lagi itu kecuali ada yang Donsuri KCS make siapa tu mau ini ada di nama ada lah itu perlu tapi nasun tak kasih binaan itu ni kecepatan dia tu perlu nasun tak kasih pini pena cepat pini anak nasun cepat bangku ayu nutin kita kami ningke tu anikan lang so nada bines kami alang itu cepat miet bimbon pem cepat boleh masih di parti lapen ke langsung tak kasih lan thom ang dok kami ini atum tuh penceng lo ini lapen penak labang solong kami ini di parti labang sini Nihang Donsuri Havar Amai presiden lapen kalang dok cepat belum mati Nihang Donsuri Havar Amai timbang mati sekali anak itu Kejap pun, anak itu cepat tu pun parti. Anak itu tidak anak itu pen apa. So, ada tamu kacu juga anak itu kamu pun pen. Anak itu nak cerita tu anak itu dia rapet. Aku dia kamu tu as kami ni dicuruk apa tu ni dia nona ni tahu mus kami ni at pun kan anak itu. Dua tiga pen. Acun pun kursi ni dia pun parti. Na pen kalau sangat tak dia tu malang nak. So, dia kamu main dong kami. Dia tu kerja pun main. Amei resource nan anak itu XMC. Alang list kami sepadu konflik lapeng kalang ni nak cerita berkong sumber. Jadi kalau mayat silakan dong mereka kami. Alang ni metode sang sekarang ni tempat kita sepadu konflik lasi. Lalu kalau mau cepat tiba ni ni teplong kan si dollar je. Jadi kami may lapeng kita tak jual. Havar Amai alang ni tu celang pen macam di posisi mesin ni ada posisi ni tempat lapeng je. Jadi mati pen kita ayu ni kita abang kita jual. Alang ni tu masa kami ni mesin kita cepat along. Harus orang hidup jamai hantu balon, lapen je observasi hai tu kami sentral per macam diri kita nak cakap itu, alang itu hincang, besok ke hai lapen je, sonjoi biar ke hai, alang itu mas kami ni dah kilo pipa itu, alang itu almitan tu adiuti macam almitan tu asai pen, cuma tak pen, patu pen orang itu kita kami non pus kami alang itu yang berhenti, alang itu mas kami ni dah kilo pipa itu, lapen je pin lapang so. Jak Nihang Donsuri Havar Amai cepatnya dan kibang cepatnya dalam bangku abang penceng lok kibang cepat nak kilang dan abang tu mata ni kepon parti mesin medan interior mana insan jen dan cepatnya ponji kepon parti lapen ke atam kita sih kilo kepon parti lo je nanti tu lah media ke hai kami itu lah bangso Nihang Donsuri Havar Amai pas kami nanti tu kepacit yang pada ko ikon pik apa nak ko ikon pik kasih alang itu kan media ke hai as kami nilihinten popular ada kilo mata ini nggak plong ini agak curug kan ini kan sampah jadi konflik pilo lah si piling lah indeng kongkar kita karbi disuruh tolong aja hawa ketalon lagi nili curug mana mesin kan betul betul posisi ini konflik pilo apa non kita me terpi amei ku kita me sa mesti dekat sama non nang lagi kan lah si ini kan tu kami ada orang kami ni plong kan lah disuruh tolong aja ketalon indeng kongkar ketalon lagi mesin dia kan cukup posisi ini yang program jelaskan Arnam yang Rangki an Havar Amai KCS